سلام تخطاتنا هذا channel كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يوم لومو وانكم وترو عبيت زيناتاتنا عالم حزنا لكم متينا لنا أبزنا لو مارستي معربا عالم كسع كندي بستفل عليه من قدي أبزو كويناتنا يوكرين بمن قد يوكرين مس راشيا زقبر زلو يلا كم زلون اتكوينات دما بخمي من قدي كاب يوكرين وصاي أبستفل عليه بوتاتات كمعبل كم زغل ملكتات يرو كم زلو كرينا أبزي أب إنجليز تفتني زبحال زلو كم ون أب بالتيك سي استراي مفتاتنا ينفرتو كويناتنا أمريكا ناي راشا كم دما بحبشا مرحتي أوروبا زوزدو زلو سكم تتات قبرا ملسناتو تبودل راشا كرينا كابتي نيكولاراو بوتاناي راشا زهادمي ويون زوالت وتحضرنا راشا زنبرة زوت أو مستير زبحال دما بي بي سي وتي ولو نسون كرينا سلازي أقدر سحبريتا كلوايو لايك جبرو سبورت جبرو كسام مودا تمسانا صنعو مجمريا جن هبسينن وتي زل حبريتا رأيو كسا كندي تكوينات ملكوك أي رقم زلو. Now, retired Army Major General James Spider Marks and Jill Doherty, CNN contributor and former Moscow bureau chief for CNN. It's good to see you both tonight. Spider, we just heard in Fred's report there, Russia advancing on nearly all front lines. The Biden administration now calling on Ukraine to dramatically lower the recruitment age for Ukrainian soldiers from 25. سمعوا لهم تايم زبلو زلو راشا بخل جنبارات نغمي تدفق كم زلا بخل جنبارات CNN يزغم زبل زلو CNN راشا تدرعيمو عقمية بلون سراويت فافعيليو قال ملنا بلو زغل بروباغندا كتاباناتهم ترميسي زبلو زنبرو أبومبر ويكا مراحنا يتبنا بروباغندا مرابا عالم زنبري تكون الناس اللي صغير زلو راشا يوكرين بخل جنبارات سعر كم زلا راشا لما بخل جنبار سعر كم زلا بزحلفو نجيرنا لنا راشا نمت سفح مدقعتي كسب 280 شح سراويت قريبه همزلا كاب ترامب كما تزخل سلام قال زبرو زنبروس هاوس تسفا زغورص يوم زمسلو زبل مرداتا كونريل دوغلاس ميغريغور ابزم سيانيره نالبات زي ترغيبه خدق مختنين كم بوصيت ناتو بكل جنبارات يسعروا سلازلو دايس كغبرو لسلام كغايده تصبي نو دايبلو بايدن نتبرحنا يوكرين اتناي قدود عسكرنا 15 تنيرو ناب 18 ወይ ገላ ውርዶ ብዝቃልጠፈ ሰዓት ይብልወሉ ቀልጢፍካ ወተሃደራት ነቶም ተሪፎም ዘሎ መንእሰያት ናብ ግንባሩ ሰዶም ይብልወሉ ንራሻ ክስዕርዋ ከምዘይ ኩሉ ይፈልጥዮም ፅቡቅ ገይሮም ትሕቶ ግን እንታይ እዩ ክንዲ ዝወሰደ ይውሰድ ክንዲ ዝሞተ ይሙት አይ ቲንክ እታ ናይ መን ኢኻ ትብልዎ መን እዮም ዝብልዎ እቲ ናይ ትግራይ መራሒ ዝነበረ ከምኡ ዝበለ ናይ ቲንክ ደግዜ ምፅእ ኣለኹ ሽምግና ይመፀንን እዩ ኖ ፕሮብለም ክንዲ ዝወሰደ ህይወት ይሕተት ክንዲ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ ኩናት ክቕፅል እዩ ዝበለ እጂ ድማ እዚኣቶም ድማ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም ኤግዛክትሊ ትሱ ዝብሎ ዝነበረ እውን ኣሜሪካ ዝብሎ ዝነበረ እዩ እቲ ህይወት ናይቲ ሃገር ዘይግደስ ሰብ ክኽተሎ ዝኽእል ነቲ ዕላምኡ ጥራይ ክሃርም ዝደሊ ማለት እዩ ሶ ብትኽክል ባይደን ድማ ከምኡውን ኤሮፓ ከምኡ እዮም ዝብለዎም ዘለዉ ወታደራት ወስኹ ኣስክሩ ነቶም ተሪፎም ዘሎ መልስያት እትውዎም ነቶም ንኣሽቱ እትውዎም እዚ ኸ ኖርማል ኩናት ኣይኮነን ሓደ ግንባር ብኩሉ ግንባር ዝሰዓር ዘሎ ሰራዊት ኣምፂኻ ጠጠው ከተብሎ ይትኽእል ኢኻ ንዓመታት ዝኹዓትዎ ድፋዕ ይፈርስ ኣሎ ስለዚ ኢትስ ጀስት ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና To 18. General, is that enough to turn this around? No, it's not enough. I think from the outset, this administration really didn't have a clear strategy in terms of what they wanted to try to achieve as a desired end step, even if that was an interim step toward a larger strategic objective. And so what you see right now is an administration that's on its way out, Ukraine, which has done incredibly well in this fight against the Russians. And clearly the West has not lost. Ukraine has not lost. This is a narrative that we're going to see more of coming out of Moscow. But what we see now is, I hate to use the term stalemate, but what we see is a very well-defined tactical battle between two combatants. And clearly Russia has the law of large numbers. They've got the manpower, they've got the capability to keep piling on. But yet bear in mind. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ብሕፅር ዝበለ ዝተፈላለየ መግለፂ እንዲ ዝውሃብ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ መርሕነት ናይ ጆ ባይደን ከምኡውን እቲ ብብሉእ ኔቶ ንፁር ዝኾነ ስትራተጂ ወይ ከዓ ዕላማ ይነበሮን ንፁር ዝኾነ ዕላማ ኣብ ዩክሬን ኣይነበሮን ኖ ንፁር ዝኾነ ዕላማ ዳ ነይርዎ ክትሓብዎ ስለደልዩ እምበር ንፁር ዝኾነ ዕላማ ኣብ ዩክሬን ኣይኮነን ነይርዎም እዚ ሕጂ ወሪድዎም ዘሎ ምስ ተሳዕሩ ዘጋጠመ ኩነታት እምበር እቲ ዕላማ ንራሻ ንምድኻም መንግስቲ ኣብ ራሻ ንምቕያር እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ ዳ ኣብ ዩክሬን እኮ ይኮነን ነይሩ ትገይም ንዩክሬን ኣካል ናይ ነቶ ጌርካ እቲ ዝዓበየ ዕላማ ንራሻ ምድኻም ንቭላድሚር ፑቲን ካብ ኩርሲ ምእላይ እሞ እታ ራሻ ዓባይ ሃገር ዘይኮነት ንእሽተይ ክትመቓቐል ኣለዋ ዝብል እሱዩ ነይሩ እቲ ፕላን ናቶም ፅንሕ ኢለ ከስማዓኩም እየ ንስኹም ዝነበረ እቲ ፕላን ስለዚ እቲ ስትራተጂ
ንራሽያ ክስዕሩላ ብዘይክእሉ ደረጃ ምስ ኣረጋገፁ ራሽያ ድማ ናይቲ ዘበገሶ ኩነታት ንቅድሚት ክትከይድ ምስ ጀመረት ፕላን ናቶም ዝተመቓቐለ ኮይኑ ምክንያቱ ንራሽያ ክስዕርዋ ከም ዘይክእሉ ተረዲዎም ንራሽያ ክስዕርዋ እንተኮይኖም ኒውክለራዊ ኩናት ክጅምር እዩ ስለዚ ንዩክሬን እንታይ ክገብርዋ ኣለዎም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንራሽያ ኣዳኺሞም ንጣውላ ከም ትመፅእ ንራሽያ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም እምበር ንራሽያ ክስዕርዋ ከፍቅዱ ይክእሉን እዮም ካልእ ፀገም ክመፅኦም ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ እዚ ከዓ ንዩክሬን ኮምፕሊትሊ ዕላማ ብዘይብሉ ኩናት መንእሰያታ ከም ትህልቕ ገይርዋ ኣሎ ወላ ሓንቲ ፋይዳ ንዘይብሉ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ኣፅዋር ንኣብነት እዛ ኣታክምስ ስቶርም ሻዶው ዝበሃል ዘሎ ሚሳይላት ክህብዎም ምዃኖም ትፈልጡ ነይሮም ፕላን ዝህልዎም ቀደም ሃብዎም ነይሮም ዘይተርፍ ነይሩ ተዝኸውን ቀደም ሃብዎም ነቲ ዓውደ ኩናት ድማ ዝኾነ ለውጢ ክገብር ምኻለ ሎሚ ብኩሉ ግንባራት ሰራዊታ ምስ ከሰረት ኩሉ ነገር ምስ ተዳኸመት ድፍዓታ ምስ ተሰብረ ሕጂ ይብናኩም ኣለና እንታይ ክገብረሎም እንጂ ግዜ ጥራይ ክገዝእሉ ዝኽእሉ እምበር ኪኑ ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ከምፃሎም ኣይክእልን ልዕሊ ኩሉ ድማ ራሽያ እቲ ሓይሊ ወታደራዊ ዓቕምናታ ናይ ኣፅዋር ምፍራይ ዓቕማ ዝለዓለ ደረጃ ምስ ደየበ ዘፍቀጥካ ተፍቀጥካ ሕጂ ክግበር ዝኽእል ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል የለን ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ምዕራባዊ ዓለም ድማ ዓቕምታት ናቱ ክሳዕ ክንደይ ድሩት ምዃኑ ኣሜሪካ ዓቕምታታ ክሳዕ ክንደይ ድሩት ምዃኑ ብንጹር ዝተመልከተትሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ራሽያ ድማ መመሊሳ ዝሓየለትሉ ምክንያቱ ንብሙሉእ ምዕራባዊ ዓለም ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ብኣፉ ክዛረብ ከሎ ክንደይ ግዜ ምሲልኩም እየ ኣብዚ ኩናት እዚ ልዕሊ 50 ሃገራት ብቐጥታ ተሳቲፍና ኣለና ብገንዘብና ብንዋትና በፅዋርና ከምዚ ዓይነት ውህደት ናይ ሃገራት ተረኣይ ይፈልጥን እዩ ብምባል ብትምክሕቲ ክዛረብ ወይ ከዓ ከም ሓደ ዓቢ ነጥቢ ገይሩ ክዛረበ ከሎ ኣብዚ ምፅልኩም ነይራ ናይ ኔቶ ዋዕላ ስለዚ 50 ዝኾነ ሃገራት ብገንዘበንን በፅዋረንን ተሳቲፈን ኣለዋ ኣብዚ ኩናት እቲ ዝበለፀ ኩነታት ዝፈጠርዎ ድማ ዩክሬን ንሃገሮም እዮም ዝዋግኡ ዘሎ ስለዚ ንሃገሩ ዝዋጋእ ዘሎ ሰራዊት ተጠቂምካ ኩሉ ኣፅዋርካ ሂብካ ንመን ነቲ ራሽያ ከተፍርሶ ኣሰ ቨሪ ብጣዕሚ በሊሕ ስትራተጂ ነይሩ ኣጋጣሚ ግን ራሽያ ከማቶም ኣይኮን ራሽያ እውን ንመሬትና ኢና ንዋጋእ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተዘየለዉ እዚኦም ኒኩለራቶም ኣብ ዝምፅኦም ክድምስሱና እዮም ይፈልጡ እዮም ከዓ ሕብረ ሶቪየት ቅድሚ ሕጂ እንታይ ገይሮም ራሽያ ብዙሕ ግዜ ዝተወረረት ሃገር ስለ ዝኾነት ካብ ምዕራባዊ ዓለም ክመፅእ ዝኽእል ሸለል ኢሎም ክሓልፍዎ ይክእሉን እዮም ካልእ ጉዳያቶም ሸለል ክብሎ ይኽእሉ እዚ ግን ናፖሊዮን ክመፅእ ከሎ ዝገበሮም ይፈልጡ እዮም ሂትለር መፅኡ ካብ 10 ሚልዮን ራሽያውያን ይቐቲሉ ሕጂ ትመፅእ ዘሎ ምዕራባዊ ዓለም ድማ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎ ምዃኑ ኣብ ልዕሊኦም ዘለዎ ስእሊ ጽቡቕ ኢና ንጹር ኢና ዓታቶም ክሓሊሎም ከም ዘይክእሉ ተረዲዎም ኣሎ Moscow has lost close to 600,000 young men in this fight. So this has been an incredibly costly victory from them. Maybe the definition of a Pyrrhic victory if they want to use the word victory, but it's not over. The challenge is Russia doesn't have the capacity to further advance into Ukraine and threaten Kyiv and threaten well beyond where they are right now. Again, this is a very tactical fight going on. On the other hand, Ukraine is doing a wonderful job resisting that, but they also don't have the capacity to dislocate the Russian forces. So we're going to see this. Sorry, what the propaganda of this Jimmer. Russia ብዙሕ ከሲራ ስለ ዘላ ካብዚ ክትቅፅለሉ ትኽእል ዓቕሚ የብላን ይብሉ ኣለዉ መን ይጠጠው ከብላን ራሽያ እንድሕሪ ዩክሬን ብኩሉ ግንባራት ተሳዒራ ትብሉ ኣለኹም ሰራዊት ዘይብላ ተኮይና ራሽያ ፀገም ናይ ሰራዊት ሃሊዋ ይፈልጥን እዩ ናይ ኣፅዋር ፀገም ሃሊዋ ይፈልጥን እዩ ስለዚ what is going to stop them ጠጠው ከብላ ዝኽእል ሓይሊ ተዘሉ ፈንጂ ትህቡ ኣለኹም ናይ ላስት ክላስተር ቦምብ ብሕጊ ዝተኸልከለ ኣፅዋር ክላስተር ማለት ሓደገኛ ኣፅዋሪ ብሕጊ ክትቀመሉ የብልካ ተባሂሉ ዝተኸልከለ ንዑ ሂቦም መጀመርያ ሕጂ ድማ ፈንጅታት ኣሜሪካ ባይደን ንባዕሉ ንኻልኦት ሃገራት ዝቐፅዓሉ ዝነበረ ነዚ ዝገበራ ተባሂሉ ንባዕሉ ክጥቀመሉ ጀሚሩ ኣሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ዝኸይድ ዘሎ ሰብ እዮም ስለዚ ራሽያ ክትሰዓር ንቅድሚት ክትከይድ ዓቕሚ የብላን ክብል ከሎ ጀስት ነቲ ሰማዕናቶም ክዕግብ ስለ ዝደለየ እምበር ስዕረቶም ክግህድ ስለ ዝደለየ እምበር ራሽያ ጽቡቕ ጌራ ክትከይድ እምበር እጂ ነቲ ቀንዲ ዝኽልክላ ዝነበረ ሓይሊ ደሪማቶ እንተላ ክትከይድ this volume of this intensity of fighting through the change of administration where a negotiated settlement clearly will be on the table. We're also hearing more and more, right, and hearing directly from Russia. Russian state TV today saying the U.S. is directly responsible for Ukraine's attacks inside Russia. Also this, mocking the U.S. Take a look. Biden pardoned 2 turkeys. It's so touching, right? Now count how many people you've killed in 2 years. With your help, with your participation and provocation, you're killing millions of people and pardoned 2 turkeys. Jill, there is an escalation in the rhetoric and what we're hearing from Russians, saying the U.S. is now directly involved in the conflict. How is that changing things? Well, I think this is a big deal. What Russia essentially is doing, in fact, himself. Sometimes ዝብሉ ዘሎ ራሽያ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣሜሪካ ከም ጲላጦስ ኢዳ ክትሓፀብ እያ ትፍትን እንዳላ ኖ እዚ ኩሉ ህልቂት ተፈፂሙ ዘሎ ብሰንኪ ባይደንን ኣሜሪካን እዩ ኣሜሪካ እንተደይ ትገብሮ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ከምዚ ምዕባል ኣይምኸደን ኩናት ናይ ዩክሬን ድማ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ክውዳእ ዝኽእል ነይሩ ወርሒ እውን ኣይምወሰደን ነይሩ ኣብ ወርሒ ክውዳእ ከም ዝኽእል ዘለንስኪ ይፈልጥ ነይሩ
ልክ ኣብተን ቀዳሞት ክልተ ሰሙን ምስ ራእየ እቲ ኩናት ኣብ ኢስታንቡል ከይዱ ውዑል ናይቲ ሓድሽ ውዑል ነቲ ኩናት ጠጠው ከብል ናፃ ዝኾነት ሃገር ክትከውን ኣካል ናይ ኔቶ ምዃን ክገድፍዎ ገለ ማለት ተሰማሚዖም ነይሮም ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ኣታሊሎም ድማ ቀብፅለቱ ኩናት ኢሎም ስለዚ ኩሉ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ብግዳ ሓቂ እንተዝኾን ናይ ኣሜሪካን ናይ ዓዲ እንግሊዝን ሓላፍነት እዩ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ውግእ ንክቕፅል ዝገበሩ ሰምዮም ነይሮም መጀመርያ ዝሃንደስዎ ሰምዮም ነይሮም ኣብ 2014 ዝተገበረ ሚንስክ ኣግሪመንት ካንስል ዝገበሩ ሰምዮም ነይሮም ቀፂሎም ድማ ኣብ 2022 ኩናት ምስ ጀመረ ድሕሪ ወርሒ ኣብ ቱርክ ዝተገበረ እውን ካንስል ዝገበርዎ ሰምዮም ነይሮም ስለዚ at the end of the day እቲ ኩናት ካብ መጀመሪኡ ክሳብ መወዳእታ ከም ዝቕፅል ዝገብሩ ዘለዉ ንሶም እዮም ሕጂ ራሽያ ከንታይ ክገብሩ ክእሉ is saying that this is now not just a regional conflict, but this is now becoming a worldwide conflict, and that Russia is actually at war with NATO and the United States. And so if you play that out, what they're saying is, for a second, set aside Ukraine, but just look at what Putin is trying to say. We can go after the United States. We can go after NATO. And this is where you get that asymmetric war rhetoric that we just heard a couple of minutes ago. Mm-hmm. They can strike by carrying out sabotage in Europe. They could do something in Asia. There are a lot of So ኩሉ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ራሽያ እቲ ኩናት ኣሜሪካ ምሶም ክትዋጋእ ከም ዘላ ስለ ዝርድኦም ዘሎ እቲ ኩናት ንሳቶም ድማ ንኣሜሪካ ኣብ ዝሕማ ቦታታት ክሃርሙ ከም ዝኽእሉ እያ ትነግር ዘላ እዚ ነገራት እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ የድሊ ምክንያቱ ኣሜሪካ ባዕሎም ሃሪሞም እውን ነቲ ፀላእዮም ከምዚ ሃርሞም ገይሮም ነቲ ኩናት ተቐፅልዎ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ምልክታት ንርኢ ኣለና ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓደ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንኽይድ ካብ ዩክሬን ውፃእ እዚ እስከስምዑ ወለንቀነ ኣብዚ ሚድያ ዝዘውር ዘሎ እዩ Troops have been deployed to protect US air bases in the United Kingdom amid growing fears that Russia may be behind an ongoing spate of sabotage drone sorties. A number of drones, swarms of small drones we understand, have been detected near 3 US air bases, Mildenhall, Lakenheath and Feltwell, which are all three in East Anglia, used for different purposes. Now these were first detected. So them ዝብሉ ዘለው by the way ትፈልጡ ዶ ኣሜሪካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እውን ሓደ ሰለስተ ኤርቤዝ ከም ዘለዋ ኣብ ጀርመን ክንደይ ኤርቤዝ ኣለዋ እዚ ኤሮፓ ዝበሃል ንግስነት ናይ ኣሜሪካ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ መብዛሕትኡ ሰብ ኣይፈልጦን እዚ ሓንቲ ሃገር ኣብ ውሽጣ ናይ ካልእ ሰራዊት እንተለዋ ኮይኑ ሙሉእ ብሙሉእ ናፅነት ኣለዋ ልኡላውነት ኣለዋ ክትብላ ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ገዛኻ ብረት ሒዙ ደው ኢሉ ዘሎ ሰብ ድሌትካ ኣብሶሉት ድሌትካ ክትገብር ይፍቅደልካ ማለት ኣይኮነን ወይ እውን ድሌትካ ኣንፃር እቲ ብረት ሒዙ ኣብ ገዛኻ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ክትገብሮ ይፍቀደካኒ ስለዚ እንግሊዝ ይኹኑ ኤሮፓ ዳርጋ ኣሜሪካ ተቆፃፂራቶም ዘላ እያ ዋላ ብወታደራዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ ኣብ ዓዶም ወታደራዊ ቤዝስ ናይ ኣሜሪካ ኣለዎም ኣሜሪካ ድማ ዳርጋ ገባሪትን ሓዳጊትን እተን ሃገራት ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ካብ ናይ ኣሜሪካ ድሌት ክወፁ ይክእሉን እዮም ክበሃል ከሎ ፈትዮም እውን ኣይኮኑን ኦኬ ኣብቲ ፖለቲካ እውን ኢዶም ኢትዮም እዮም ዳርጋቶም ዝምረፁ መራሕቲ እውን ተሪኻዮም ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስት ዝሕልው እምበር ናይ ዓዶም ኢንተረስት ዝሕልው ይኮኑን ጀርመን ህያው ኣብነት ኣብዚ እዋን ንሪኣ ዘለና ኣንፃር ቁጠባ ስለ ትኸይድ ኣላ እዚ ሓደ ኤርቤዝ ክልተ ኤርቤዝ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ብድሮናት መጥቃዕቲ ተፈቲኑሉ ሲ ራሽያ ትገብሮ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ኻ ሳቦታጅ ወይ እውን ንምብልሻ ወይ እውን ነቲ ሓደጋ ንምፍጣር ናይ ራሽያ ስጉምትታት ጀሚሩሎ ዝብል ዘረባ ንዑ ከም ኮለል ትብል ኣላ እዛ ዘረባ እዚኣ እዚ ኻ እንታይ እዩ ወላ እውን ኣብቲ ባልቲክሲ ካልእ ከሪአኩም እቲ ከይዝስ ካብ ዩክሬን ወፃኢ እቲ ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ዘሎ ምፍታት ይብርትዕ ከም ዘሎ እዚ ሕጂ ብርግፅ ዩክሬን ትገብረላ ወይ እውን ራሽያ ትገብረላ ኢልካ ክትኣምን ትኽእል ኣይኮነን ደይ መደይ ኢሎም ዝገብርዎ ዘሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዝተፈላለየ ዕላማ ብሓፈሻ ግን እቲ ዘሎ ሪፖርት እዚ ካብ ተሳን ዝበሃል ዝመፀ At least a week ago, last Wednesday, there was another incident on Friday, and there is an ongoing incident today, Tuesday. So at least 3 occasions over the last week when unidentified drones have interfered with operations at major US air bases on British soil. There is no conclusive proof of who is behind this. And I should say that the people indicating that there are concerns of Russian involvement. So እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ከም ዘጋጠመ ዝበሃል ዘሎ ማን ከም ዝገበሮ ኤግዛክትሊ ክሳብ ሕጂ ኣይተገልፀን ኣሜሪካ ፔንታጎን እውን መልሲ ሂባ ነይራ እስከ መልሲ ዝሃብዎ ንስማዕ General Ryder, there have been a number of incidents in England with drones targeting U.S. bases, kind of swarming U.S. bases, challenging security. Do you believe they have hostile intent? Do you believe they were sent by a foreign adversary? What is happening? What can you tell us about these drones? What I would tell you, Jennifer, is that they are being actively monitored. Installation leaders have determined so far that none of these incursions impact. So about the English
ኤርቤዝስ ናይ ኣሜሪካ ብድሮናት መጥቃዕቲ ወይ ፈተነ ናይ መጥቃዕቲ ይካየደሉ ከም ዘለዎን ስጋት ይፍጠር ከም ዘለዎን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ መን ከም ዝገብሩ ዘለዎን ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣለኩም ድዩ ንዝብል ክምልስ ከሎ እወ ከም ዝግበር ዘሎ ፈሊጥና ኣለና ሪፖርት በፂሕና ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ዘድሊ ስጉምትታት ትወስድ ከም ዘላ ነቲ ድሕነት ናይ ኤርቤዝ ናታ ንምሕላው ይብላ ኣሎ ግን ኤግዛክትሊ መን ገይርዎ ከመይ ገይሩ ተገይሩ ንዝብል ግን ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ይህብን the base residents, the facilities, or the assets that we have on those bases. We're, of course, continuing to work with host nation authorities and our mission partners to ensure the safety of our personnel, our facilities, and the equipment. The bottom line is it's something that we're going to take seriously. We're continuing to look into it, but as of right now has not had any significant mission impact. Why not shoot them down? Well, I won't get into force protection measures. We, of course, always maintain the right to defend ourselves if we deem something to be a threat. But again, we'll continue to work with the local host nation authorities. So, ስለምንታይ ዘይተሓርሞ ወይ እውን ሓሪምኩም ደይወዳቕኩማ ንዝብል ብሓን ዘድሊ ስጉምትታት ንወስድ ኣለና ነቲ ድሕነት ናይቲ ረብሓታትና ዝሕሉ ዘበለ ስጉምቲ ንክንወስድ ፀገም ከም ዘይብሉ ይዛረብ ዘሎ ሶ እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ሃይብሪድ ዋርፌር ዝበሃል ብዝተፈላለየ መልክዓት ዘጋጥም ኩናት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎን ካብ እዋን ናብ እዋን መልክዓቱ እናቀየረ ይኸይድ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ ኦኬ ፌር ኢኖፍ እቲ ኩናት ዝተፈላለየ መልክዓት ክሕዝ ከም ዝኽእል መረዳእታ ከም ዘለና ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ተመሊስና ምናልባት ክንሪኣ ኢና እዚኣ Our top story tonight on Gravitas is about explosive tensions between Russia and the US in the skies of Europe. On Monday, Russian fighter jets intercepted and challenged American bombers near the Baltic Sea. This could have exploded into something bigger, something far more dangerous. And you know what that would be? In one word, catastrophic. سنتين نرزلنا أمونغو نفرت كينات ناي أمريكان نفرت كينات ناي راشان أبكل لاير نايتي بلاك سيز بهال يراها خمزلوان نانو بالتيك سي كبال فنلاند استبقى ساينير انتن بومبرس بهلا بومبرس مع الدماء بأمريكا نورمالي عبيت أسوار حيزان خداز غلا نيكولاراوي أسوار حيزان خداز غلا نفرتونيين بهلا سلازي كلت يوم فيت نفيت أبسما يراها بلو حد شايكون إذا كنت هتسدما حدا كابتن عالمنا زلا على السقعد دفتر ناي أمريكان راشان فيت نفيت كراها بخلو تراي زي بروكسي جيروم زقبرو زلو سقعت اللو ويس أجمع اللو بيوكرين زقبرو زلو عبس أجمع اللو كان تبلنا أمريكان راشان فيت نفيت كراها بخلو تزعبي بالدهوي زلو أبين كفيت نفيت الرخا بزلو أب تركوخيت ناي راشا أب تركوخيت ناي راشاي أب أفتقى جزا ناي راشاي أب أمريكا كبابي كونو زقات مزلو سلذي كند منتاي أمريكا أو أفنجا راشا متيا أب أفنجا تشاينا متيا كم تربشن زلا كردانا كخلالو نيكولا روا حيلي عالمنا زعبي نيكولا روا حيلي زلو هاجري راشا سلذي أمريكا وتدروا عامنا أمريكا تك راشا زغر بلو مغنيات كل يقباني تعبيد تراي كم تسكبرون زلو الروغانس فلوي تعبيد سلزلو أمبر نيكولا روا حيلي سبع عنكرو زعاتقي أيتفتاتنونيها مغنياتو لكي مكاخ تفس لزغي نفس غازة قد ساكان تغوين لكي مكاخ مستفى راشا ان أمريكا لكي ما تخطف غم تغلط صبو يرمي يمسفلتو كاب راشا نفسهم كالهولو لزغول عاقمية بلوم زيا بتتقاقامي عبيت كيلاتاتنا أمريكا كزاربو خلوهم تيالكم الله اير ديفنس سيستم ناتنا معبولا يكونن إلو مغنياتو أمريكا كونسبت ناتا كتحرم بركة الرامي يزبل أب حنقولا ينبر دومينيانتنا عالمنا زحية لسلزغونت تفرهم براي تفرهن يعني را لذي تفره دما كم تزد اللير ديفنس سيستم مع بلدن كابان اللي على تزصر حتى بمولو بعد إسرائيل ينزل كمال زلوا إسرائيل هجملو بمولو نفسها أفسكات استمركوس سلزغونة عاب مكل خالة الله أمريكا كم يبلان سو أبتكونة راشا دما بنزار غيركم رأيوا راشا كل جزء فرهلا أمريكا الله أمريكا قال قبلهم كم تغ تسعة مالي نيرو قبل السوفيت كمان الودي خوا قبل السوم جينا نايت مالي زانتايزي سلزي زعبي عقمناتهم أب إير ديفنس سيستمي أمريكا بخميك تهربون كم تقول سلاد فلتو كل زاد اليوم نبرد كل زاد اليوم أسد سوينا فرتدي قال زلوا إير ديفنس سيستم قبروا لقدنيو أمريكا طلعت كاتقينا أب إير ديفنس سيستم إنفسق قبل داس وايد ما زبالة إير ديفنس سيستم علوم زبال سقعتنا توم أمريكا سلازخونه تشاينا كمو سقعتنا توم أمريكا تهرقينو تزلع عليه إنفستمنت ناتهم أب إير ديفنس سيستم أمريكان كم يكون نسقع سلازي بالله كم تزدل له إنفستايت قبرنا سو تحطه أبز عجبت إنها زلنا نابيك خيادي غالي. The ground below is already in battle mode with the rapid Russian advance across the Ukraine front and Ukraine's response using the latest missiles rushed by America and Europe to Kiev. There is continuous escalation
no one knows where it will stop as the stakes keep escalating on both sides. Just for context here, the encounter in the skies took place near Kaliningrad. According to reports, 2 Russian Su-27 fighter jets intercepted 2 US B-52 Stratofortress bombers that were reportedly operating in So among the ክልቲአን ሃገራት ኣብ ከባቢ ካሊንግራድ ዝበሃል ቦታ ዘጋጠመ እዩ by the way እዚ ኩነታት እዚ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ በርትዑ ከም ዘሎ ኣበይ ክንርኢ ንኽእል መሲልኩም ራሽያ ንህዝባ ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም ብቕልጡፍ ኩነታቶም ክቕይሩ ከም ዘለዎም ክፅውዖም ከላ ክንርኢ ኢና ተመሳሳሊ መልእኽቲ ድማ ናብ ኤውሮጳውን ተመሓላሊፉ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ኒኩለር ኤስካሌሽን እናደየበ ስለ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ናይ ምትሰሓሓብ ናይ ኒኩለር እናበርትዐ ይመፅእ ስለ ዘሎ ስምዑ ኣብዚ as their war with Ukraine enters a dangerous escalatory phase. Just listen to the governor of Russia's Leningrad region. We must bring all underground rooms, all basements that meet the shelter requirements to at least this condition, so that it is dry, there are benches and a supply of water, the ability to go to the toilet in order to temporarily wait out some emergency situation. There's no time for talk. The deadlines are extremely tight. We already need to make radical decisions. So እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሌኒንግራድ ዝበሃል ኣውራጃ ሓላፊ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ንህዝብናቱ መምርሒ ይብል ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ባንከር ክህልዎ ኣሎ ኣብ ታሕቲ ክቕመጠሉ ዝኽእል ኣብቲ ዘለዎ ድማ መግብን ማይን ሽቓቕን ክህልዎ ክኽእላሎ ክሸነሉ ዝኽእል ንዝተወሰነ ግዜ ኣብኡ ክሕበኣሉ ዝኽእል እቲ ሃገር ኣብ ከም ኢንቨስት ክገብር ከም ዘለዎን ክሰርሕ ከም ዘለዎን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ዓይነት ኩነታት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከም ዘድሊ ነዚ ድማ ግዜ የብልና ብዝቐልጠፈ መንገዲ መፍትሒ ክንረኽበሉ ከም ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ክሳዕ ክንዱ ቅልጣፈ ኣድልዩ ምናልባት እቲ ዝርይዎ ዘሎ ምዕባለታት ናብ ካልእ ክኸይድ ከም ዝኽእል ስቃስ ስለ ዘለዎም እዩ ተመሳሳሊ ኣብ በዓል ፊንላንድ ስዊድን ከምኡውን ኣብ ጀርመን ኣብ ዝዋን እዚ መሕቢኢኻ ምስራሕ ወይ እውን ምድላው ከም ንቡር ተርእዮ ኮይኑሎ ፅኒሕልና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኢን ዲቴይል ሪፖርት ለን ብዛዕቡ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና Radical decisions. Just to be clear here, I said Leningrad. It is a region north of Moscow, 500 miles at the closest from Ukraine. Now, though, a target. And that's because Ukraine is now using America's powerful longer-range missiles. Missiles that Russia claims, again, were used to hit twice Russian military targets in an airfield today. We're also learning that Ukraine's air assault has reportedly injured a North Korean general and killed a number of the more than 10,000 North Korean troops that Putin has brought to help fight his war. And now, of course, in this case, in the Kursk region of Russia. And tonight, Russia is seeking revenge for the onslaught. Overnight. So, sometimes ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ብሓፈሻ እቲ ዩክሬን ፍቓድ ተዋሂብዋ ስለ ዘሎ በቲ ዓበይቲ ሚሳይላት ናይ ኣሜሪካ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ፈረንሳ ብኡ ጌራ ነዘን ከተማታት ሌኒንግራድ ዝበሃል ቦታ ካብ ዩክሬን ኣዝዩ ርሑቕ ስለ ዘይኮነ ከጋጥም ዝኽእል መጥቃዕቲ ነፍስኻ ንምድሓን ነቲ ህዝቢ ንምድሓን ክቀላጠፉ ይግደዱ ከም ዘለዉ እዚ እውን ነቲ ኩነታት ንዘሎ መሊሱ ከም ዝብርትዕ ክገብሮ ዝኽእል እምበር ንታሕቲ ክወስዶ ዝኽእል ኣይኮነን ራሽያ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልስያ ትህብ ዘላ ብድሮናት ጌራ ነቲ ዩክሬን ዝበሃል ከም ሕሱም እያ ተሃርሞ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዩክሬን ጥራይ ተሃርም ዘላ ገለ ከይመስለኩም ራሽያ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ Deputy Chairman of Putin's Security Council and the former Russian President Dmitry Medvedev fires off a new warning tonight at the United States. Medvedev claiming that the transfer of nuclear weapons to Ukraine would be considered an attack on Russia by the U.S. He writes that, quote, the consequences are obvious. Now, just to state the obvious, of course, there is no talk of the U.S. sending Ukraine nuclear weapons, but that is not stopping this rise in rhetoric and the fear-mongering on Russian state TV. ብሓፈሻ እቲ ዝዛረብዎ ዘሎ በዓል ሲኤንኤን ኣብዚ እዋን እዚ መን ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ ህዝቢ ዓለም ፈሊጡ ኣሎ ሲኤንኤን ገለ ካብቶም ኣብዚ ቀረባ ርኡይ ዝኾነ መንቁልቋል ናይ ሰዓብቲ ኣጋጢሞ ዘሎ ፕላትፎርም እዩ ወይ ቻነል እዩ ስለምንታይ ክንዲምንታይ ብኩናት ዝነብር ቻነል ምዃኑን እቲ መርገፂታት ናቱ ድማ ክንዲምንታይ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ንምርግጋፅ ዝዓጠቐ ምዃኑን ኩናት ድማ ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ስርሖም ከም ዝኾነን ኣብ እስራኤል ይኹን ኣብዚ ናይ ዩክሬን እጂ ብተደጋጋሚ ራሻ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓደ ኣብ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ገለገለ ኣርቲክል ወፂኡ ነይሩ እንታይ ዝብል እሱ ኣሜሪካ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ናብ ዩክሬን ክትእቱ ከም ትኽእል ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ራሻ ድማ ነዚ ተገይርኩም ከዓ ኣይትገብሮን ኢኹም ኣይንብል እንዲና ግን ተገይርኩም ከዓ ዝገደደ ኤስካሌሽን እዩ ኣብ ካልእ ማዕዝን ክኸይድ እቲ ኩናት ብምባል ግብረ መልሲ ሂቦም ነይሮም ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብ ሓደ ሕማቕ ናብ ካልእ ሕማቕ እናተዛለሉ እቲ ትምክሕቲ ናቶም እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ማለት ኤውሮፓ ኣበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ መጀመርያ ነዚያ ምንስማዕ እዚኣ ኣገዳሲት ሓበሬታ ነይራ
Following the decision by the US and the UK to allow Ukraine to fire long-range missiles into Russian territory, President Putin announced he was lowering the threshold for the potential use of Russia's nuclear weapons. Well, now for the first time, a Russian military officer who served inside one of Russia's top-secret nuclear bases has spoken out. The man fled the country after being threatened with deployment to the front line in Ukraine. Our correspondent Will Vernon went to meet him at a secret location. ብዛዕባ እንታይ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ድሕሪ እዚ ናይ ኒኩለራዊ ምፍታጥ ዘሎ ኣብ ግምት ብምእታዊ ኢሉ ሓደ ካብቲ ናይ ኒኩለራዊ ቦታ ናይ ራሽያ ዝሰርሕ ዝነበረ ወታደር ዝሃደመ ካብኡ ዝወፀ ቢቢሲ ረኺቡ ከም ዘዘራረቦ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ናይ ኒኩለር ኣጠቃቅማ ንታሕቲ ውሪድዎ ከም ዘለዎን ዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ኒኩለራዊ ሃገር ንዘይ ኒኩለራዊ ሃገር ሓጊዙ ብሚሳይላቱ ንውሽጢ ራሽያ ክሃርም ከሎ ኒኩለራዊ ግብረ መልሲ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ኢሎም ዶክትሪን ናቱ ኣመሓይሹ ነይሩ እስከ ብዛዕባ እቲ ህያው ኣብቲ ቦታ እንታይ የጋጥም ኣሎ ዝበልዎ outside Russia. Russia likes to put on a show of its nuclear capabilities. On state TV, Britain is regularly threatened with atomic annihilation. But the question keeping Western politicians ኣብ ቲቪ ናቶም ድማ ብዙሕ ግዜ ንብሪትን ብኒኩለር ካርምዋ ከለዉ ዘርኢ ሸውስ ኣለዎም ኢሎም ኣዛዚ ራሻ ምናልባት ኣይሆብ ኣይገብርዎ ንኾኑ ምናልባት ኒኩለራዊ ኩናት ክግበር እንተኮይኑ ሓንቲ ካብቶም ቀንዲ ክትረም ትኽእል ዩኬ ምዃና እዩ ዝንገር ዩኬ ብትትኸዶ ዘላ መንገዲ ኣብ ዓይነ ናይ ራሻ ወዲቓ ዘላ ሃገር ምዃና ምናልባት ኣነ እዚ ኩናት እዚ ብፍጹም ከጋጥም ኣይደልዮን እየ I don't think ዝኾነ ሰብ እዚ ኩናት ዝኸጋጥም ዝደሊ ዘሎ ሓደ ሰባት ኣለዉ ተተሓሒዝና ንጥፋ ብዛ ዓለም ስለ ዘይጠዓመና ዝብል ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ግን እዚ ኩናት እዚ ኢፍ እንተጋጢሙ ዩኬ ሓንቲ ካብቶም ታርጌት ክትከውን ትኽእል ሃገር ምዃና ኣብ ናይ ራሽያ ሚድያ ብተደጋጋሚ ዕላማ ትኸውን ኣብ ኤውሮጳ ሳያ But the question keeping Western politicians up at night, would Putin really push the nuclear button? This man worked on the inside. A former officer in the elite nuclear forces, he was stationed at a top-secret base in Russia. The troops are there to either repel or carry out a nuclear strike. There's a very strict selection process. There are constant checks and lie detector tests. It's a closed society. There are no strangers there. If you want your parents to visit, you need to submit a request to the FSB security. So, እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ናይ ኒኩለራዊ ቦታታት ናይ ራሽያ ዝሰርሑ ሰባት ዝተዛረበ እዩ ድሮ I think መን ምዃኑ እዚ እቶም ዝፈልጥዎስ ክፈልጥዎ እዮም I think ተራ ሰብ ክፈልጦ ዘይክእል እምበር በዚ ሕጂ ቀሪቦሞ ዘለዉ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ክፈልጥዎ ይኽእሉ እዮም ግን ኣገይ ድራማ ክኸውን ከም ዝኽእልካ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም so many ብዙሕ ምትላል ስለ ዘሎ ኣብዚ ሚድያ ሓቂ ክዛረባ ይትኽእልና ግን ተዛረባና ትስምዑ ከስማዓኩም እየ Security service 3 months in advance. To protect Anton, we're not revealing his location or his identity. He showed us documents which confirmed his story, as well as details of his service at the nuclear base. ብዛዕባ ተሰብቲ እምነት ንምርግጋጽ ብዛዕባ ሓበሬታ ከውፁ ከም ዘይደልዩ ግን እቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ባክግራውንድ ቼክ ምስ ገበሩ ነቲ ሓበሬታ ትክክል ኮይኑ ረኺብና ይብሉ On the day the war started, we were put on full combat readiness and shut in the base. The weapons were fully in place and we were ready to the maximum extent. The state of alert was cancelled after 2 or 3 weeks. Part of Russia's nuclear arsenal dates from the Soviet era. Some experts say it might not even work. That's a very simplified view from so-called experts. Russia has an enormous arsenal and a huge amount of warheads and constant patrol on land, sea and air. The weapons are fully operational and battle-ready. Maintenance work never stops, not even for 1 minute. Obviously, you know. ሰሚዕኩም ዶ ኣብዚ ምናልባት ዝበለፀ ሓበሬታ እዚ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ፕሮፓጋንዳ ናይ ምዕራብ እንታይ ዝብል ቢቢሲ ምናልባት ፈሊጦም እዮም ከይፈለጡ ሓቅብቲ እዮም ኣለዉ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ራሽያ ኒኩለር ኣረጊት እዩ ኣይሰርሕን ናይ ሶቪየት እዩ ዘይሰርሕ እዩ ንመርኣይ ንሸው እዮም ዝገብርዎ እናበሉ ብዙሕ እዮም ነቲ ህዝቢ ከተሃልልዎ ዝፍትኑ እቲ ኩነታት ግን እንታይ ኢልዎም እዚ ንሓንቲ ሰከንድ እውን እንተኾነ ሜንቴናንስ ወርክ ኣብቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ከምዘይቋርፅ ኩሉ ግዜ ሬድ ከም ዝኾነ ዝኾነ ቴክኒካዊ ፀገም ከጋጥሞ ከምዘይብሉ እቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ስለዚ ራሽያ the highest level protect ከም ትገብሮ እሞ ኩሉ እቲ ዘለዎ ኣፅዋር ድማ ንኣክሽን ሬድ ከም ዝኾነ so ኩሉ ፕሮፓጋንዳ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብዚ ኤክስፐርት ዝተባሂሎም መፅኦም ኣብዚ ናይ ስካይ ድዩ ወላ ናይ ቢቢሲ ድዩ ናይ ሲኤንኤን መፅኦም ናይ ራሽያ ከምዚ እዩ ኣረጊት እዩ ዓቕሚ የብሉ ቴክኖሎጂ የብሉ ብላብላ እናበሉ በዓል ጀነራላት ድዮም ገለመለ ኤክስፐርትስ ኮይኖም መፅኦም ከምኡ ኢሎም ይሕስቡ እዮም ናይ ራሽያ ኣፅዋር ይብሎም ኣለዉ ገዲፉ ዝሃደመ እዚ ኩሉ እቲ ኣፅዋር ሬድ እዩ ኩሉ ዝሰርሕ እዩ ሜንቴናንስ ነፍሲ ወከፍ ድማ ዌል ሜንቴይንድ ምዃኑ ይነግሮም ኣሎ ካልእ
مجمريا متكعتي تي أمريكا وسينا يوكرين كتجبر كلا نسلسل سومن زخون ملو بملو ريد وخينا نتصبح خمسة نبرنا أكشن كنوسدي له لذي هتكونتات بوتين دزاربا زلو ترى زربا كم زي كونه أب تكبر نخجبر تي سراويت ناتو تي أبتني كل رابطة زلو بملو دلونات يتصبح كم زلو ده زري كازي جيجا كالكوليشن تحرق يوم أوروبا انت كقاط ما كم زغل I hope زنا جرزت مرحتنا أوروبا يسمعوا يقولون بغنياتو مرحتنا أوروبا تقدامي ريسك أوروبا خوينا مزلو مرحتات راي كالك بلا يكلنا تزعبي ريسك زلنا بزوان زي أتوم مرحنا تبع أوروبا زلو بفلاي أبعال عند إنجليز فرنسا جرمن زلو زياتهم حركاتهم حدا جانايزي كونتيننت كنبلا نخلينا because كل أكايداناتهم تاريخايو زيايا حجي زي سمعوا زيايا حجي تزعبيت مراحت جيرو ما زلو نتناي diplomacy in Europa. Why talk to him? I mean, why? He's a war criminal. I mean, I'm a lawyer by profession, and I looked up the definition of war crimes and genocide, for that matter. And it is the willingness to get rid of, part of the nation or a whole nation. And he has. زياتري وزلهم نا إستونيا برايم مينستر زنبرتي حجقا ما بحكي تحزنيهم حجقا نا يوروبيان يونيون منيستر قدات وزاي كوينهم رقعهم مالو أبروفد كوين الله منيستر قدات وزاي نا يوروبا توب دبلومات نا دبلوماسي نا يوروبا تاخد ولا لا لأن كانت تزاربتي زي مسبوتين مزرراب سنتاي تقم اللو وور كريمينال مخانو نفلتين ناي قبلنا يكون ناز فتما مخانو مس نتنياهو كتزارب من ساقبي بالله ترو والله تحسوتنا توم وش حسوتنا توم كم زيو نتنياهو عزفتات ناي رشا قبلنات فزيم الله ترجم الله سفه زغنه زي ريكارد زغنه سبنا رايو أسقق قبلنات فزيم الله مسك الزاربون عكو قداي تدلني يا سعد دبلوماتي قيدا يجي أجرو خص عميا قيدا يدو ده يكون أجرو خص عميا ناي أوروبا سل زغنه ترجم الله عبد الرشا خون كلجد إن أنت عرق يكون تبدله مزررة مساعد لنا نتناي جرمن تليفون زدوله نوعيات تنكف سلا تاي ترجمناتو مزررافسي تاي ترجم الله زت زغالة ليه سلازي أوروبا نزاف فيديو زي أقاريت أم تايلم أوريدا ماليرم Europe is screwed أوروبا روماي لما بخلو بعلنا زي عند حري أب توب دبلوماتي قبر انت لأوروبا أخي لويلو تعب عليها زلا منيا تا بريزنت نايت كوميشن بيمان زلا رايوا ساده ما بجكا كوينات تالق قام قايب الله قديهم لهم زياخا اتا منيستر بدايت وصاينا تا كوينا زلاج كلتين بجكا كوينات قال مال دكنسيو رهاتين غلمله غلي يزبال ازين كن كومي كونان ازين ناي حدقا اي مسمرين بقى ساتنكا كلتين جي دبلومات كوينا سلازي اوروبا انت يصبح يلا نقول ميتلكا قطبه استراتيجي بزعبه قطبه كتزارب سمعي فلتني سبسي بجكا وتدراو ذاتس واي دما نغمي تامتيوم تجمن نغمي دمصوم كل جزء تم بكوينات ولفنا يكوينات زلوم تخوينم ترايم ابسلطان دمصوم بأوروبا زلوم زوانزي and the reality is this كابتن globalists يا نزي ideology تصمو كدفع تغليا بخميم نفسي أمسي ما دلو ناي بوتين فلوس اللوا سمعوا زربات راي express this will, his intention. He has done steps for this, and he's a war criminal. And زربانات هجب ملو ناي إسرائيل زرب زلا برنا ناي فلاديمير بوتين حزب يوكرين كانت فينا يبلن حزب يوكرين كانت فينا كانت بتميت كنقتلينا إلكتريك كنقرصلينا قلي بلن intention كم زلو بوتين أي جلسات بنصارو حزبنا يزبلو حزب يوكرين حزبنا بوليتيكاوي إليت ناتيوم سأقوم زفتر زلو يزبل أنا أب إسرائيل زلا برقم كاي قمت يلا كم زلا ناي إسرائيل كنتاي لا إسرائيل مرحتي اليوم على تنسى زخونو كانت فما لنا مقبل ما يمكن قرصلو ما لنا كهالكو خلو لهم عبيت بوليتيكانيات بنغافير زبالتنا ناشنال سكيورتي حلافي زز بز كتصنت هالو منيستر قدياتو صايناتو مس انسساتاتنا نواغا زللم كل زي دوكمنت كوينا بيوينات زلي ناي جينوسايد كفصم ويون هلكيت كفصم مخانم انتنشن بقالاتهم زغلصيوم نيرو ترديهم لهم لذي كل زي هلكيت تفصم سب قد بقالاتو دليت نير ودخ تنطلقا بوتين كم خبل ابزرب امتينا يفلتنا حزب يوكرين كانت فولنا قبل تزاريبو تقربنا يلن اجين مساجد زخل كل حيلي يلا الناس خمسة قتل كم زي لهم زارب دم يمتم حلف تجيرهم ممزلهم. And if you say that there is no outcome of talking to him, then why talk to him? Because I feel I don't see into his head, of course, and into Kremlin's walls, but I feel that if everybody is constantly calling him, he doesn't get the message that he's isolated. So if we want to get him the message through that actually you are isolated, don't call him. No point. Russia's defeat is not a bad thing because then there could be really a change in the society and there are many different nations right now apart from Russia as well. I think if you would
would have more like small nations. It's not a bad thing if the big power is actually much smaller. So سمعلهم تتزنيا زي تلاماناتا that's why دما نزي بوتا زي بمثلو راشاسي أبزح كتفكر الله إلا أبتوش راشاسي بزح حجرات ينزلوا سلزي زعب حجر زي تبتينو أب لنا عشت حجرات ندحر قينو بتعمل تبغي حماق ونا يكون نزنا جرد تسبقنا جري أمريكا ما exactly إنه يتدلل تراشات بال بريك قبرات تدلي هنياتو أزيب زح أجت زلوا حجريا نزيا راشاس بال نتبوتين زبال اليوم مدما كم بوتين جيرك حزاز أبحثير زي كم سرسل زي كل نتهاجر كم دليتنا هنصات الله نغلينا زبل كم تنحبر سويت جيروم أنصار راشاس قبرو زلوا شو دما نقول يوم كأنصار راشا جيروم نتطرف دما بتنتن قبل ويقولوا سلزي إزيا كم زين زبالة كم يجير كدبلومات تجبرا نزل على دبلوماسي بوتا تبع of course العلامة بس نزل سات بلو زلا كتتكبر لهم سلا تغل وين أتليس كتفتن سلا تغل زي أوروبا نبي قصهم ياخذوا خمسة لو كابزي كونتات زي خاطري بحكي أزت حساس كونتات مخانوني زنقر أوكي سوم دليتهم قبل يقولوا كونتات كنت يمثل segment today, we're going to take a closer look at the so-called bunker plan that's been launched in Berlin in response to fears of a possible widespread conflict in Europe. The plan aims to identify all shelters or bunkers that are capable of identifying the population in the event of an attack. To discuss this, our هجرات أوروبا كلن تديكونا حدا دحر حدا بانكرز ويون محبي إذا ليها كم زلوا محبي ناتن نهزبن كحبوا لزغول بوتات كم بروجكت تتحيزو هجرات يدفع لهم science editor Julia Seeger is with me. And Julia, why are we talking about this right now? So the information actually came from a press conference, a spokesperson of the German Interior Ministry that announced the launch of this so-called bunker plan. Now, what this plan is that Berlin is actually drawing up a list of public and private buildings that could serve as a bunker if one day it's needed, and that includes car parks and underground train stations and state buildings. And the idea is to then draw up a So تزعبي زارب زلوا رسنا جرمانيو يتسمى بانكر أمباون سلزي بحفشة تدزرب زلوا جرمن انتريور مينستر ويكا وشتاو مينستر كم حجر درجة نزكونات زي كمنا وهي صار حلوس أنا هاجن حجب واقعي بانكر سبحال محبين نتسبب كونزغل كله كدالو كم زلوا كم تريور لهم تمعص أنا بانكر كم زعبيز بلا رجود زباليو أبزح زي كل عالم على لودي اللي فلتني جناب سويس بس حاجة زاوتي أبتحتوي كفالنا أو underground كم زي معاصو زلوا على بانكرس على ويو نخمي لهم أبتجزي كلا كينات عالم سلزنا برو سويس بزح كينات لزرايو بحقة جزاوتي زي بس حاجة زاوتي بزعدي كم زلوا يدسرح أبكال عالم جد بفلوي بوتاتات كم زلوميم ويوم بوتاتات كدالويم زفتون زلو. Digital directory of all of those emergency shelters for people to be able to search that if it's one day needed. Now, currently Germany has 579 emergency shelters with a total capacity of 480,000. That's not a lot compared to its population of 83 million. And that's why also the German Civil Protection Authority a couple of days ago. So تزلوا كسب حجي بتمنقص اللوا زبال زلوا 579 بانكوريسيو كباب فرق مليون هزبي كعقب زغل 8 مليون هزبسي أنا نو كمي مخانو بحجقنا أتينك نفسه كفسبنا إنها تشتهرك كم سلزغل تكون تغير كم زغل وتمنقص زلوا وين بر برايفت سيتيزن استم هبطمات ونا أتم هلوا مخانيو نا أوف كورس مبزح تسب أبسوا أبزح حلفة وانات إنفستس قبرلو زلون تولا زم بليونيرات قال ملن أبانكرس بزح إنفستس قبرهم زلو أتينك كد معامل ديجا الفيديو كيرنيرة بزح بمليونات زغلتر بانكرس يسرح كم زلو تكون تهدما كابز زغية زلو كايدا استبقى سيز بحال زلو بحثر زبالة أبي إرترا مخادا كم زوان ناي بحكي كم حدا عبي وسان سقوم تكون كم زغنا كم فلت نكلا لنا نا أفريقيا مخاد بعبيو وهنياتو قدامي كنات علم كلا كنات علم أبي نيرو أبي أوروبا نيرو لذلك أبي أوروبا زلنا watch out I think كي قدمنا ترينا نفرز النمبر أقل بوينت مبزح تسبون حساب غيرهم زلوا فلوتيو جن بتحطه دما قبل من تبعت كيدا يتغلنا غاس لذي I hope سلامي ما تسخون جن أما داتا أكم زعينة متفنان رح الكهاو أفريقيا زلهم زبالة تعدل عليكم مبزح الجمع درك قبل يخلانه ونهاتو
ካብ ሕማቅ ዘለዎ ቦታ ርሃቅ ክትብል ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዕ asked for the construction of several new shelters that would be able to accommodate more than 5,000 people each. Now, the launch of this plan was just several days ago. It was on Monday, but actually Berlin has been preparing this for quite a while. When Russia invaded Ukraine in February 2020, it immediately halted and stopped selling fortified structure that it had in its possession. Since 2005, they had been selling those bunkers to people, and when So بحفجة زيت رايدي كونه كالوت هجرات دما أنت سجيرنا بعد سويدن كانسكر. That's right. Finland has launched a website, but Sweden went so far as to send this 32-page leaflet that goes into the details of how to prepare for a crisis or a war, and it's really well done. It includes practical tips on how to cope with a lack of sanitation, a lack of heating, or a lack of refrigeration as well. They give locations of bomb shelters and how to stockpile on food and water, and they also give you advice on how to identify reliable information sources. And here on So ክንሪኦ ዘለና መብዛሕትኡ ሃገራት ብፍላይ ናብቲ ቅድመ ኩናት ቀረባ ዘለዋ ሃገራት ንህዝበን መዳለዊ ገብራ ከም ዘለዋ ስዊድን ንህዝባ መዳለዊ ትህብ ከም ዘላ ፊንላንድ ከም ተመሳሳሊ ምክንያቱ ኣብቲ ቀጥታ ቅድመ ግንባር ዘለዋ ስለ ዝኾና ሳተን ከምኡውን ኣብቲ ኣክሽን ፋሕተርተር ዝብላ ዘለዋ ነገር ኣብ ምፅሕታር ኢደን ኢትየን ዘለዋ ሃገራት ስለ ዝኾና ካብኡ ናብኡ እቶም ኢዶምን ኣፎምን ሒዞም ዘለዉ ሃገራት ክንድኡ ስጋት የብሎምን ንኣብነት ምብራቅ ኤውሮጳ ዘሎ በዓል ሃንጋሪ ድዮም በዓል ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ጉዳይ ኢዶም ዘየተው ዘለዉ በስማዕሚሎም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ እቶም ኢዶም ኢትዮም ዘለዉ እዮም እዞም ፋሕጠርጠር ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዝገበሮ ውፅኢት ስለ ደየምፀ ግብረ መልሲ ናይ ራሽያ ክመፅእ ስለ ዝኽእል እንታይ ክትከውን ትኽእል ወይ ከዓ ብኸመይ ክትሕባእ ትኽእል ናይ ግድን ማሕቢ ክትገብር ኣለካ እቲ ዝገበርካዮ ኩሉ እንተዘይሰሪሑ ናይ መወዳእታ ምርጫኻ መሕቢኢኻ ምድላው ጥራይ እዩ أسينا دمان رزلنا أبزون حنتي أقدر أسيت حبري تاني رابسم. The military is outgunned and outnumbered. The Russian army is marching ahead at a much faster pace as front lines crumble. But devastating revelation has now come forth. The domestically produced mortar ammunition, believe it or not, is failing its defenders at its most critical moment in this war. So what's actually going wrong? Take a look. Okay, تي عودة كنا دمام تدقاقامي يوكرين بسفي عب كله بأسوارات يكون بخلو شجرة قاتي مو خمزلو أسواراتا أقول كم زي كونه تزلوا أسوار أبتة أجد داس مدرخ تي أمنيشن تتوقاسي شجرية قات ما خمزلو إذن جرزلو سلزي again أب تي كونتات نريز لنا بحفجة بزحنا قريك آير كم زلوا أبتعودوا كينات Ukraine لما يسلطها خمزة. Once the Russian army takes full control of Kurakhov, it will once again hit the morale of the Ukrainian army and accelerate its defeat in the direction of eastern Ukraine. The ongoing ground conflicts in the direction of both Kursk and eastern Ukraine are extremely unfavorable to Ukraine. Kyiv's retaliatory. Ukraine's crumbling front lines mark. So زي خمزة زلنا بقول ببزح جنبارات يوكرين غنمي تدفع كم زلا راشا بات تدفع كم زلا تينا يوكرين عامل ما نتداخل يخيط كم زلون تبكينا دماغ محجينا تطويلون إنه وحوانا حد حدهم يتحررون سلزنا برو تدفعات تسعيرو كان الدفاع ناخذ جبر as you can beat كون كم زغلن بحفش شاقن maybe دونالد ترامب مثلا تكون تهتكلم نجار فترة لون تغيلو لو تكمل يخل خون زبل أمنت هاللوجن كم نري زلنا تكون تات بغليلو كغيار زغل كوينو أي سمعنا نزلو اسكبزي CNN زقبرو ريبورت ممكن ري أبزيا با حنتني رات بات انترفيو جيرام نيرام اسكن اسمعي أبزيا. At this moment in the Russia-Ukraine war, we're being joined by retired Lieutenant Colonel Daniel Davis, who's a military expert and also the host of Daniel Davis Deep Dive on YouTube, and he's joining us live on this broadcast. Colonel Davis, thank you very much indeed, sir, for taking time out and speaking to us here and beyond. Let me in fact start off by asking you about this report that has come in, which says that Ukraine is recalling nearly about 120 mortars because of them being of very poor quality. The fact that there was corruption within the Ukrainian military ranks was quite well known, but the fact that this report has now come out at this juncture, what do you make of this? تتعطى يوكرين بتتقاقامي تي تقامات اللون كبال كله كله سلدي وهابون ونا يكونن برتوع زخونه بلشونا كم زلاب تي جنرالات مراحتنا تومن أكلنا تدما عبس أقامنا بتمكل خال كم. It's a really bad sign in a whole sea of bad signs that have been happening for the Ukraine side of late. And these 120 millimeter mortars, just so your viewers may know, that's something that you need on the front lines that affect the tactical view. Just to have to is getting really close. These are fairly sizable, basically bombs that are thrown into the air. And when you don't have those, when you lose that, then that makes it even easier for the other side to come into your positions. And there was some video on Julian Rupka on his Twitter just yesterday that was talking about how the problem they're losing. And not even fire. Now, the United States.
سنتايم زبل زلو تاقد أساسوار بفلا يبتكد مجنبار زدلية كات تقاسي نسو كودا كلوي ونسو انت زي بالكا مبزح تجزي أبتع دوكينات بقطع حرقا كوردكا كم زغلن قلتنا محضرة بالشونا نتي سراويتنا يوكرين بتعمي كم زحاسيو زلو بتتقاقامي زقلس حبري تايسو زغان تايو يوكرين زبالهم دي يكون بقدمو بالشونا زلو سفح زبالة بالشونا زرايلو حقر مخانو نابيروبا ترقا ببلشونا قطر حدا زنبرة يكون مزو كنا تاتسخي جمرة خلو هذا كابت زعبي يتسكمنا يوكرين بلشونا ينيرو حجد ما إيفن أبزو كوينات بزوح زي نا أمريكا حيلتات يوكرين بلشونا يمزو خصوا جنزبنا مهبتا من أيتم جنرالات حلفتن كوينو قالوا فيديوهات بزوح جزاوتنا أيتم بوليتيكا نيوتات كتسبق معاتيو أبع المنوك وأبع القلق زغزو زلو ياتيو مخاين ديو لما يوم تسويهم كل زي تفعل أبزي كتم تسوي تخلني خامنات يوتيوب دارجة مس يوكرين سلزقونه بزوحنا يوكرين كتمت نتوم راح تكتناقف قلايف كلونيوم تجمعات اللو مبر أب إكس بزوج زي فيديوهات يوتي بالشونا ناتهم زقلت بزوقين بتي تكونتات نبي قصوي خيط كم زلون رلنا نحنا سكالنا نتكونتات مقتتالي حبريتا كنا بكون كفتنا لأنه كل جن صلواتي زدليو زكنات زي أبي يوكرين نبراشان ترى ودا ديكونه نبكال مدرخون سجر زخل سلزخونه I hope أملاخ أب تزلوا تطوي بلغون نايلو مار استاب زخن ودينا لايك مكبار سبورت مكبار دقف محابا يتوقار زنابلنا نزيا لبواك نبكون كفتنا كم وترو أب هيوتنا سربة تخاولو تخنجبر ندلدو مبار ندلن تخينا لزن سلسنة تنكتل مجمريا يوحد بزاح جنزب كاب بانك بنات أنا تبانك زقلقل زلو نعخان خقلقل أب ستوك ماركت إنفست برو ويا كريبتو إنفست برو الزجن فليت كان على لي خان بوحس من قد تاخذ قبرن تخيلكا اتزبلت ايو قصر خلته درس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن غزيخا تباخن نعاخا خطق كاز خل نصبح من قد عوت كونه كاز خل كلتات نخته معبل مصحف من باب ديو كورسات موساد ديو اب انترنت ريسيرش مغبار ديو غزيخا تطقملو تاسال سيت دما لو من عاخا صباح دما ندق خا كون زخل بيزنس دي غزا اب افريكا كجزء وطني هالخا نزي من قد زك حجزنا زغل استفلالي كورسات لنا آتيكم بريكم حبريتا وصدوا برقص ما كتقومكم يخل